Bismillahirrahmanirrahim. Mehurban hem muhabbet iyesi bulgan Allah ismi bilen. İhtibarınızga Büyük İslam taqlimatına bağışlangan dini ve medeni programımızın bugünkü çıkarılışını takdim etimiz. Süykli Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin Allah sangat sahibi bulgan müminlerini süyer deyip buyurgan hadis şerifine dayanıp bugün biz sizge Abdullah Tokay ismindeki Tatar Devlet Filarmoniyasının İlhamiyat Klubu'nun Tatar profesyonel sahnasının cevherleri bilen görüştürecek biz. Bismillahirrahmanirrahim. Konaklarımızga tağı da Rabbim hikmet bilen aş alarının köngüllerin, halkımız anlasın alarının sözlerin dip dualar kılmaktabız. Karşınızda Tataristan'ın halk artisti, danlıklı bayançı, Abdullah Tokay ismindeki Tatar Devlet Filarmoniyasının artisti Ramil Süleymanoğlu Kuramşin. Hoş geldiniz Ramil Süleymanoviç. Ramil Efendi, ötken bunlar hem her hazırgı mine bunlar. Elbette sizin garmında, bayanda oynap, zor jarışalarımızga, legendar İlhamovi Shakirovka oynaganlarınızını gördük. Elfiye apamızga. Bu elbette sizin icad yolunuzda da bir mertebe. Ramil Efendi halkımızda şimdi eğitimler var. Garmonçının bunları sayın muhabbet anın dey. Buna min istep eytiriydim. Barmaklarınızda hatta sanduğaş özü kungan. Sizden bayanda oynauğuz ol elbette anı tınlav bir şeref. Buna bugün tamaşaçılarımız ekrandan sizni köreler, sizge qarap turalar. Demek Allah'ın suygan kişisi kabiliyet, sanat sahibine qarap turu da özü de bir gıybedettir. Ramil Süleymanoviç, azgına özünüzün tercümeyi haligiz, tarihiniz, çıkışınız hem bu şöhretke, bu sanatke siz nişek eriştiniz, şular hakkında da beyan etişegizçe. Her kişiye bir Xuday tuğanda ninnidir selet birip tuğdarındı. Ol bir geybet bu eğer ol nersege tuğanı anlasa, kaygırı kişiler şunu anlamışa utalıp girler bütün kesiplerde. Ol yaktan min şunlap da baketli buldum. Çünkü min alma ağaçtan jirak düşmeyler. Benim etiğim ol oyun krallarında oynayıp bayağı akademide dombralada anan gömür boyu mektepte Çırk hem resim dersi 70 yaşına kadar işledi. Ol bana bir yaşı vakitinde abimga cidit mektepke kergecine şey günü anın bayanın mesela küterilip geldi mi ben neni bağlar beğendi. Ol bizge iki redlik armon alıp bir de bir iki köy öğretti de biz şimdi şundan yüzümüz gittik yarışa. Ol min oydum degende anam biraz yükseltişke şimdi 11 yaşlarında min bu garmonuna bizni kanaatlendirmeye başladı. Biz etinin anda üstetişken şimdi onu köter alaydık diyene. Bayanına yüzümüz onu bırçımıysa yüzümüz küçtük diyende. Mimere şu balaşakta o. Bizim Tataristan'dan Irak'ta o vakitte Gork ülkesi, Tüben Novrut ülkesi şunda tüymüştüm. Onda bir 31 şep Tatar'a oldu. Tatar mektebinde okudum ben. İyi belki nerse demene kileşekte müzikant olarak bizde Kazan radyosu Kazan Duvulkunları jiteydi. Bir yandan bizim böyle ülken buğun bayançılarını da tınlamıştım, hem icrışçılarını da. Şuna göre ol bir bana ol Monk turunda etkende ol balaşaktan singeriye tişkisi. Onu ülkene geç öğreni ağırra gündü o. Ol balaşaktan bana kesin köngülüne seyredip oldum diye. Ol yaktan baketli oldum. Ana benim kıyılan bir güneydi. Mene mektepni tamamlagach Kazan'a vardı. Kazan ol bütün dünyadaki Tatarlarının Mekke'sinde ol. Aksiyoma, ispatlap turası yok. Şunda varıp birer müzika
оқу йортын тәмамлап, филармония артисті боларға деген. Һәм шынлап та, Аллаға шүкір, мен бұл қиялымны тулысынша өте алдым. Хәтта арттыра дегенім, мәселен, ол вакытта элекияларда бигрәк тә ол баянчыларга теге мактаулы исемне бик бирмиләйди. Менә беренче бу баянчылардан bir atказан баянчы юк иде. Менә шундый заман иде. Мигә дөнө bir 16 ел филармония эшләгәч, аны atказанга бирелде. Аннан тагын bir 16 елда теге халык артисты. Ләкин мин ол бу менә бу ишем ул аллы исемнәр өчен түгел. Ул аны бирде дә, мин сорап алмадым аны да. Чөнки хезмәтем бар иде. Менә мин музыка училищесында укыган елларда ук инде радиода теге халык көйләрен эшкәртеп, үземнең оригинал әсәрләрне язып баян өчен радиода уйный башладым. Филармониягә килгәндән дә мин азмы күпме тамашачы белә идем инде. Аннан мин менә шул әйткәнчә бала чактагы мин бүтән уй фикерем, бүтән менә җаным тәмен шул нәрсәгә бирелгән кеше. Ул шулай булырга тиеш дә. Ни? Аннан менә шул өлкән бу җырчыларны һәм баянчыларны тыңлап үсә бик зур нәрсә булды. Ул бәлки мин әйбәт баянчы булган булыр, ләкин алар тыңлап үсә. Татарча менә әлеге дә баягы теге моң дигән нәрсәне мин белмәс идем. Андыйлар бар бездә менә консерватория тәмамланганда классика уйнап, әйбәт техникасы. Анда Аршанаманда узатын уйнадыйсың, ул я бөтенләй белсә дә аны җиренә җиткереп уйный да алмый, җырчы булса җырлап, чөнки аның ул күңеленә сеңмә. Ул бала чактан бу аны күп кич аны менә мәсәлән шул Илһам абыйга бер без узак еллар эшләдек бит аның белән филармония, аның җитәкчелегендә конкурс берде. Ул бер вакытта мин алай диде. Рамил ди, әгәр мин Гөлсем Сөлейманова безнең менә халыкчан планда җырлаучы иң өлкән җырчы ул. Ул әгәр мин Гөлсем апаны тыңлап үсмәгән булсам, мин булмаган булыр дим. Ул дөрес әйтә ул. Ул булыр иде, ул Ходай биргән тавышлы була. Ләкин анда менә ул илаһи, ул исеме дә бит Илһам. Тавышы шул илаһи инде ул, илаһи менә. Илаһи тавыш булса да, ул без белгән Илһам Шакир булмаска да мөмкин. Анда ниләр бар? Менә тавышы әйбәт, тембр. Ләкин ул тыңлап үсмәгән менә шул мәшһүр җырчыларны. Юк. Ул аны теге туры гына җырлана торган җырларны җырлый, һәм моңлы җырны җырлый белми. Аны гаепләп булу өчен ул тыңлап үсмәгән. Аның бәлки шарты булмаганда менә бигрәк тә шәһәр шартларында дигәндәй. Менә минем кыскача тарих шулай инде бу. Каршыгызда Татарстанның халык артисты, данлыклы баянчы Рамил Сөлейман улы Курамшин. Рамил әфәнде. Әйе, без яшибез, ашкынабыз, талпынабыз. Менә үтте кыш, җитте яз, килә яз. Димәк, без гомер итәбез, сизмичә гомернең узганын. Рамил әфәнде, әйтегез әле. Менә сезнең тарих агылышына караганда бу табигый. Менә хәзер яшь буыннар килде. Ләкин киләчәкнең бүтән чәчәкләре бүген кулыбызда тоткан ырлыкларның ишендә. Әйтегез әле, менә шушы яшьләребезнең әзерлеке, шушы ырлыклар нинди халәттә? Алар арасыннан да сезнең кебек бийек музыкантлар чыгармы? Бүгенге профессиональ сәхнәбезнең халәте хакында фикерегезне әйтсәгезче. Кызганычка мин дөресен әйтергә тиешмен, чөнки безнең татарда бар бит. Şirin yaşargen ülgen diyene. Allah. Ben bayağı söyleyip gittim bitinde. Ben bugünkü yaş bunlar hani müzik училищесinin konservatoriya terminlerinde bütün dünya klasikasında mesela bayançılar turunda mı eğitiminde. Oynuyorlar teknikalarda mene diyen. No mene şol milli manlarga kilgende big stayak. Çünkü tınlap üstmüyle bütün böyle şunda. Bunu bilmiyor. Alar mene hatta mene yaşlar söyleşkarım var. Bizim birinci buğun bağlar küptü öyleydi. Mektar Ahmadi mene lider bayançıdan birden bir hatun kız bayançı Ülke Apay Ibrahimova var idi. Ana Feyzi Sadıkov, Reis Safiyul, bana şu 5-6 kişi neydi. Alarının oyunlarını tınlap sürdü. İlahi tanı bana bu nedir deyip güven bilmiyorlar. Ben şok kattım bilmiyorlar. Ben bir taların bunday vakitten bilem. İlham tınlap üstüm. Hükmetem. Bana şolay oynayalarımın mükemminim. Hayal edin. Şolayımda. Ana bir Feyzi abi Sadıkov diyen bayançı var idi. Şuna bir
сөйлесіп отыр, бір гастрольға шыққан еді, аша тура келді. Аның бик матур баяны, ол біздің бірінші буын баяншылар, міне уникаль, міне мен бүгін де концертта сондай баянда ойнармын. Уникаль тембрлы баяндар алар. Соның бір концерттан бір азғы мен Фейжабай баянды тұтып қарайым әлі едім. Ойнарым енді, мен Фейжабай, сен келіп біздің ауылға мен бала шақта бір 3 мәртебе келді ол міне ең көбі. Мен ауыз суларымды таңдайым де, солай ойны алырмын мен демедім. Шундан аңа көресің кімді аңды сөздер, жылы сөздер етмеген ме болғандарды. Көңілі болды, меңе білесіз нәрсейді. Рамил ұлым, меңе олам дейді. Шундан 12 yaşlarında kişi dedi. Sen menden hazır 5-6 mertebe beterek oynaysan. No rahmet mene bizning ülken abaylarında şunda жылы сөздермен еске аласың. Демек biz yoqqa yaşamaganmiz. Biz geç buzga estafetini mene маңларыбыз беріп қалдырған дейді. Шыны да шулай менен ихлас көңілде айтым. Теге мақтар үшін генә түгел. Аңа көресің, шындап та кімде андай сөздер айтмаған. Менә шулай дейді ол. Яшьләргә шул әлеге дә баягы ол дөресен әйткәндә ол проблема болды. Тыңламыйлар. Ну бил әйтем, белмиләр, исем фамилиялардан да шундый баянчылар булган ди. Әлбәттә каянчы да ул югурында ул ана безнең бит татар музыкасы менә башка музыкасы шулай әлбәттә ни гаҗәеп моңлар да менә шул милизмнар менә бармалар аларны белеп һәм кирәк кадәр һәм урындагында кулланырга кирәк. Алар анда беләләр җама белән анда менә бармалар. Аны формальный уйный ул. Аларның йөрәгеннән агылып чыкмый күңеленнән. Ал күңелдән. Менә мин ул баянчылар инде хәзер бөтен дөньяда да юк. Менә мин аларның хәлдә тыңлыйм, үзем инде менә ветеран музыкант булдым дигәндәй. Аларны тыңлап, хәзер рәхәтләнеп тыңлыйм һәм ләззәт алам мин анда. Ул миңа бер җырчылардан әлбәттә. Ул илһам ул мин бер 11 yaşlarında ben radyodan cıllığı başladı, stüdyoya bakındı. Anan filharmoniya çekilmişler. Duyarga da ben yok. Beni anan yazılarını koydum. Oy metem Allah'a şükür bize menen indi Moğol jırlar var. Hem şimdi ilahi tavuşlu jırşımız var indi. Şunday zaman жетті. 21 ғасыр başı. Bizim yaşlarımız mına şaklı mümkün bulmagan konservatoriyalarda, şunda oku yurtlarında okuylar. Sınbıt anın indi jimişi de şulay uq bulurga tiyiş. Mine bugün aytınız әлі. Mine elek indi aytdı biz 5-6 gına bir tık şunday yaxşı var idi degani. Elbette tege bir tarıdan butqa pişirip bulmay degandey. Lakin şul bir tarı bir tüge barı bir butqaga ayrım bir tam, ayrım bir xush is bire. Mine siz şul bunlarda hizmet ettiniz. Şulayda. Bugün şu kadar Qozan devlet konservatoriyaları, konsertni zalları, medeniyet institutları bulgan jirde de yaşlar bu kadar yetişirge tiyiş bitindi. Şul tagın bir söz degendey. Anıga mene min meselen bir 40 yıllar indi mene bütün muzika mektebinden alıp konservatoriyaga okuşular oku programmasında mene min özümden tatar halık kuylarını işlegen işkeretmelerimde oynuyorlar. Original eserlerde ol yaktan meni köpmede derecede ol terbiye yani kimde de kolundan tutup öğretmeyeyim. Okutuvchi tugul men özüm boshqaruvchi degende. No mene şol menim oynaularni radiodan tinglab tari. Andan mene buyaktan notalar bitinden de notani bile okuyotunda ya. Baytak yıllar oynadım. Ya bilmegen jigitler bayta oramdan şavram bile men Училищесinin falan eybirinde oynadım. Ben konservatuariya deyip. O yaktan men köpmedir derecede ben şol siz aytmıştı estafetanı birem düzgün etkende. Bütünlemeyi alıp bitirip taşlamayayım mıydı deyini. Aların tekniğe ben nota boyunca alar sokup geçen de alar o yaktan men estafetanı tapşıram degende. No mene bigirekten de mene şol bizning klasik tatar halık kuylerin, jırların, kem kuylerin alar kübrek tыңlasınlar dedi. Anı alarga gerek mi denmedi, anı tыңlarga gerek. Meni bitti, mene radyodan, men Qozonga kelgende endi men bütün halık jırlarını diyelim bileydim de kompozitorlarını ol yıllarda bitanda bizim meşhur kompozitor alanın eserlerden de millilik ankıp turaydı. Mene hazır gaybatda jırlıylar endi. Anın sözünü alsan, sözü bulmasa, kuyunga aytsan anda, anı bir kim aytmaz tatar köyü diye bana. Mene şunday bu.
Bu meskinlik, bu buna yaramı, bu dürüst yol tügel. Vallahi biz, ana bit Orta Aziya'nın Kafkas halklarını al, hani bir televizyonları tınlaştırı al, bir direkteydi. Alanı bir Üzbek iken hani birinciden alalım milli kiyimlerinden çıkar, kaşkaptar bu Üzbek'inde. Bu Rus'ta tügül, Gruzin'de tügül, neyde tügül. Hem milli müzikası da elgide bayağı kışkırıp dura. Mene bu Üzbek, mene bu Kazak, mene bu Gruzin, mene bu Ermeni diyende bir. Mene şol o bitinde gasırlardan kile turgan mene ol milli müzika ol gasırlardan kile. Anı devam iterge istedi olur. Ana yugalsan ol şılbır üzüle diyensiz. O bölümde facianat ol katastrofa gelecek. Mene şol meseleleri ana oku yurtlarında kızganışkanda yüzlerde bir bu milletlerin bir böyle bitirmeyen okutuşlar okutanı dersinde etkende. Alar klasik mi bile andalar profesyonel öğretirler. Mene millet bayan o bit ol tege fortepiano ol onun ismi de tege halk oyun kuralı diye adı. Hemanın misyası da anda oynuyorlar mene min yüzümde okuyanda oynadım anda klasik müzikanda Avrupa müzikası Rus müzik. An bilge de gomumi erudit için kirek ol. Lakin sibi Tatar sibi bizim bilge de yüz halkına hizmet ediyor. Anın için bizning milli kuylarimizni, manglarimizni ol tanlab öpse bilirge diyor. Bu aksiyoma mana kütme söylesende şol mana isbatlap turunun kirek yok. Ol bütün nide de mene bütün bizning milliniler var bitne goruf gadetler ala bit bundan bolgan bene gasırlar kelgen. Mene hazırki zamanda ol korkunuş var mana kışkırıp aytırga kerek. El kabatlap aytem şirin yaşırgan ölgendiga biz ana da aytırga diykem. Kim her kim üze boldıra algança yerdem itergeç böyle. Okutuşlardan iler. No mene ol okutan oku yurtlarında alar bir alanı oynav mektebini öğretirler anda notana heybet bileler. Mene tınlarga gana ki. Alar barısı kulakları heybet işte bitindi. Mene şunu güzel. Mini bit kim ne öğretmedi mene ben. Min bunda Kozan'a gelgende yarım ezir artistidim diyedim. Yani bütün cırını bileydim. Ana okuyan yıllarda ok min zor çalışırlar mini şakıralaydı. Hatta opera çalışır. No alarında tege opera aleti mene sol kompozitör hatta halkçılar nerede. Alar birisi de bir minga tege dekvar etme önüm ders oynamışsın. Çünkü min tanlabısım radyodan bileydim bütün yıllar dedi. Bir dekvar belden. Yani minin de filarmona kingende ezir artistidim. Ramil Efendi, rahmet özünüzge. Mana sizning bilan angama shunday ochiq, saf yurakdan bo'ldi, ul tanqidli da bo'ldi. Chunki mana bir millat o'zini tanqidli bilmasa, tanqidlaw qobiliyatidan mahrum bo'lsa, albatta ul turmush sahnasidan butunlay yo'qolishi mumkin. Ham siz bugun mana tanqid ko'zidan haqiqatni aytdingiz, sizga zo'r rahmat. Ana bizning Tatarda shunday so'z bor. Düşmanın maktar seni, dostun dürüstüne aytır diyor. Ben bütün milletimden bana şu sanatı yaşasın deyip yarım koyayım. Yani tenkitlerge diyeceğim, yani ihlastan diyeceğim, alay bulmasın bana. Min etken işte, bizden bu onlar üzülmesin. Kimde bu dünyada mengelik diyor? Yaştaki itibarı, bana yaşlarga tradisiyalarını, grup hayatlarını devam ettirerek. O gümür yaşlayıp olan, kileşekte de bulacak. Ben şol küzlükten yani şunu dilep, tanqidi sözler etmeyip olmuyor kızgana şey. Büyük maktap duruyordum, lakin problema var kıskaça etken. Rahmat özünüzge. Aziz kardeşler, karşınızda Tataristan'ın halk artisti, danlıklı bayançı hem garmunçı Ramil Süleymanoğlu Kuramşin buldu. Onun nasihatleri, muzika galiminin her sözü sizning yuraklaringizda ma'naviy urliqlar bo'lib, shitib chiqsinlar edib duolar qilmoqdamiz. Hurmatli tomoshachilar, hozir sizning e'tiboringizga Boshqirt xalqimizning eskadron keyin Tataristonning xalq artisti şöhretli bayançı Ramil Süleymanoğlu Kuramşin takdim ete.
Dünya azan укый. 14 гасыр әвәл яңгырады кинәт тәкбир бер көн җиһанның түрендә. Көкләр һәм җир, кешеләр һәм фәрештәләр хайран булды. Тынга калды урман, шишмәләр дә акмый тыңлады. Сөйли галәмнең әфәндесе Хәзрәте Мөхәммәдкә бишеклек иткән күкләр гүзәле безнең зәңгәр планетабыз. Сыңыннан һич киселмәде, тәкбир яңгырады, көннәр, еллар буе күтәрелде манаралардан. Зәңгәр планета телгә килде дә әйтте: мин шуның өчен яратылдым. Күкләрдә, кыйтгаларда һәм диңгезләрдә сакланган сансыз барлыклар аны исбат иттеләр. Әйе, диделәр, яшәүнең теле белән, үз телебез белән әйткән нәрсә хактан башкасы түгел. Кечкенә зәңгәр планета үз өстендәге сансыз барлыкларга тәрҗемәче булды. Җиһан тирәнлекләренә тугры тавыш бирде. Бу җир шарыбызда һәр мизгел бер урында кояш чыгар, башка урында байыр. Һәр мизгел дулкын-дулкын азан тавышлары дөньяга бер-бер артлы таралыр. Һәр көн дөнья миллионнарча тел белән җир һәм күкләр Раббысының берлеген һәм бөеклеген яңгыратыр күкләргә. Һәр көн үтеше белән галәмнәр әфәндесенең хаклыгына миллионнарча тапкыр шаһидлек итә. Һәр көн 20 миллион чакрым юл буенча тәүхид тавышларын чәчеп әйләнгән дөньяны галәм йолдызларның күзе белән күрер, фәрештәләрнең колагы белән ишетер. Кешеләр ул тавышка именлеккә таба йөгерер. Өлкәләр һәм кыйтгалар саф-саф булыр Раббысының хузурында. Сафлар нәүбәтчесе бер-берсенә хәбәр итәр кояш артыннан. Азанның берсе бетмәстән башланыр башкасы. Бер сәгать кебек эшли дөнья, кан тамыры тибеше кебек алар Аллаһу әкбәр диеп. Билдәсез галәмнәргә ул тавышларның һәммәсе яңгырар, бер симфония булып. Көн чыгыштан, көн батыштан, үткәннән һәм киләчәктән күтәрелгән азан тавышлары һәммәсе бергә ишетелер шул тарафларда. Дөнья хөр тавышлы, гүзәл авазлы бер азанчы булып әйләнер Раббының җиһанында. Дөнья хөр тавышлы, гүзәл авазлы бер азанчы булып әйләнер Раббының җиһанында. Дөнья хөр тавышлы, гүзәл авазлы бер азанчы булып әйләнер Раббының җиһанында. Тәкбирсез бер адым юл үтмичә аның исеме учар. Шаһидлеген аңа бирер, күкләргә игълан итәр. Галәмнең Раббысына, күкләрдә һәм җирдә дәлил эзләүчеләр, планетабыз өстендә яшәүчеләр,
bu hür hem güzel avazga kulak salsınlar. Bu dünyada her tın alışımızda minglerce til bilen birge o'zining büyüklüğün şahit ittirgen başka birersi barmı